Suasana kota Lok Sumawe malam tadi. Jadi itu baik lengar apa? Vậy là cứ ra rồi tiếng nhỏ lưng rồi. Về ra lưng rồi đi. Masjid Islami Center Pak deh. Kita masuk ke kawasan Masjid Islami Center Lok Sumawe.
Kuningan. Bank ada. Alfamart. Pa. Itu. Cola-Cola. Cola-Cola. Itu. Oke, bye-bye.